Usa sila sa mga gipihig-pihig sa katilingban, apan taliwa sa nasinati nila niini, aduna sila gipakita nga talento nga nakatabang sa atong komunidad. Sama na lang sa ilang kontribusyon sa fashion industry, arts industry ug uban pa. Gigamit nilang ilang talento aron sa pagdasig sa komunidad sa pag-ila silang dakong kontribusyon ug natampo. Isip pagtapos sa Pride Month, mangayo kita katinawan sa komunidad ingon man ang ilang kamahinungdanon sa katilingban. Subay ni mga kapuso, makauban nato sa programa karong buntaga Chase Go Tolentino og sa Nino Rico Donor Quijano. Mayong buntag Chase og Nino, welcome sa programa. Mayong buntag. Mayong buntag. Thank you so much for joining us this morning. Briefly lang kuno, how old were you when you came out sa inyong parents, sa family, unsa may initial reaction? How was it like? I came out around mga March 2015. I came out to my wife, then wife, yeah, and also to my daughter at that time. And ang reaction was they were very accepting man. But si wife naman, she was of course sad, yun na ba? For me, I never really came out. It's just that I started to transition and nakabaw lang sila tungod murag sa akong dagway. So that was the message na. Oo. Unsa kunoy istorya anita sa inyong love story kay na interesado mi da unsa kunoy sinugdanan ani, how did you two meet? Tinder. We met on Tinder. And then after that sa Facebook na dayon, and we started messaging from there, and then after that nagka-develop pa lang mi, and then that's it. Oo. Unsa nimo kadugay as a couple? 1.5 years. Yes. 1.5 years. Kung unsa may Chase for you, unsa may kinaiyan ni Ninyo nga imong gikaibgan giganahan gyud. Same for you Ninyo, kana nga question, unsa may naa ni Chase? Number 1 jud, gwapo. Pero kuan pod kanang nangita jud ko og tawo nga buutan. And then kanang makadaog more joy sa akong life. So kani siya funny man kay ni siya. For me man mag-joke. Yeah, also same with Chase. Kanang I like him, kanang attracted ko niya physically, and then buutan po kayo, like sobra ka maalaga. Going strong. Let's talk about your advocacies kay pareho mo nga dunay managlahi nga advocacies, although a bit related man no. Can you share about your advocacy, Chase? So ang akong advocacy jud kay transgender rights. So mainly ang among gibuhat is raise make awareness about transgender issues and unsa pag-resolve sa issues. O nagtabang pud mi mga tawo nga naka-face of discrimination sa school, sa workplace. So, na-adjay mo dool na mo ask nga, unsa akong angay buhaton sa ing-ani nga sitwasyon. So, kami mo advise me, mauning mga balaod nga applicable nimo and mauni po nimo buhaton. Yan. And I saw the post sa kuan, gano'n na yun yung i-highlight nga, I am visible. How do you go about with this, Chase, sa kaning, how do you get in touch with the, of course, institutions, eskwelahan pananglit, para dili makasinati og discrimination ang usa to estudyante pananglit? Kami mismo mo contact me, mo reach out, pero di man necessarily mo tubag ang school. Alright. So mas nindot man kung dili man nindot nga na discrimination, but kung na discrimination mahitabo, nindot jud kung moduol sila namo para among tabangan, and then among i-storyaan ang school. You also have a different advocacy ninyo sa Manila. Yeah, I'm a volunteer for Love Yourself. I'm an HIV counselor. So at Love Yourself, we do kanang HIV counseling and also kanang testing, HIV testing. Right. Moadto mo sa communities, mo encourage sa mga among clients will go to our hub in behind kanang Henry Hotel. There's the Love Yourself hub there. And also we also do community based na mga kanang among atuon gyud ang community ba to do testing. Free testing. Free, yeah. Pagbitaw kay mura ba na murag kapanagan-an di ba sa uban nga murag basig magpanaganan sila kay tungod sa bayad. Yes. Next question adere, how do you call your gender kuno? Unsa man kunoy proper term tawgon daw kay murag broad man atong tawgon ang LGBTQIA+ community, asa man nga category, how unsa may inyong tawag? So ikaw. So I'm a cisgendered man. So I'm gay. Man ako transgender ko, and I'm also gay, no? So, mo na siya. Para ninyo unsa ka importante kini ingon ani nga celebration Pride Month during the month of June, pero unta dili ra kutob sa June, di ba ang advocacy magpadayon man na throughout the year? All year round. Nagpadayon jud ang advocacy kay di man, di ba, dili ra man June ang time nga
mag-celebrate ta og Pride all year round, dapat proud ta sa atong selves, no? Yeah. Tanaw ninyo kanang open na ba ang community karon compared before, kung ma-compare ninyo ang situation kani adto? Yes, it's very much open now Oo. compared to before. Like sa akong generation, you know, it was really difficult to come out that time. So, yeah. Para ninyo unsa may kanang mensahe nga gusto ninyo ipaambit sa atong mga stakeholders, sa mga tawo nga nagtan-aw karon sa lain-lain yung advocacy, unsa po yung message ninyo karon sa atong pagtapos sa Pride Month? Let's start with you, kinsa man una, Chase. For me, be out, be proud, and don't be afraid to fight against discrimination. Kay, if you allow people to discriminate against you, mo continue ra jud. No? For me naman, it's so much better and so much happier if you love yourself. Like, be true to yourself, live your truth, and be who you are, who you are meant to be. And if you want to celebrate Pride Month, tomorrow there's a party at Draft Punk. It's at Mango Square. Mango Square. What's it called? Cebu Pride Festival Nights. Festival Nights. There'll be drag queens performing there. So, lingaw na siya kagawion. Yeah. Thank you so much for joining us this morning. Salamat sa pagpaambit sa inyong istorya. Of course, labi importante ang advocacy sa na gusto ninyong mahibaw-an sa tanan. Thank you, Chase. Thank you ninyo. Daghan kayong salamat.